sana tidak kena tulog yung pas padmo nggak peluk angin padmo peluk angin na kena Ricky buka kan lu. Ricky ke belakang kan. Aja anu Bang aja. Beneran mobil niki. Beneran mobil. Baru motor. Ini motor. Langsung ke sini kan. Ya Amerika presiden ini. Montreal emang boleh Ricky buka. Ada mobil lo. Oh, ada sudah motor lihat. Oh, udah nyetir. Sirang rane ke mobil.